Kumsi benta bentek lakam, ya kejing sapriang juga kelam COVID kendai. Balas dang ban purbiang hakini gisngi bementa, bat ban penterikam, ya kikendon ay nyada, na ute ukunyang jingpang. Hakabaide berkane, nakaliang juga office DC, harangkat ke office, jauh District Transport Officer, Southwest Kasilis District, bat ki pulit, juga mor kerwat police station, haka arpunru tarik uyayong arjar arpuway, kila penlong ya kejing pej perman yiki pej ba, bat kumju yiki kali, lakalong, ya kiba kamay na mokerwat sa shilong, kikali kamay na kisnong bamarjan sa yo mokerwat, bat kumjuru ya kikali shimat. Hakaju kapor, kila pelongru kajing kanra, ya kikali kiba penkeng, ya ka motor vehicle act, lengba kajingkit pelatput. Halor kajing bud ya kikandon ain yadan ukobit kat kandai. Kita kibor beripej, kila perking, ya kerkom deng ya kijing dakmut bat centur, kajing ya lumlembrum, jong kibreu hakidukan, nejing yang kenhun, haki jakayo. Hakan kajing talasi, ki magistrat, balapan kamti deka office DC, kaliyo uruk bandain kunai kibreu, bat kidukan, ki balapan keng ki kandon, balapatha dakan deka juk office. Hakajing talasi ki kali ki balapan keng, ya ka motor vehicle act, lengba kajingkit pelatput, layok banbat bandain kuna, ya ki kato kan iki kali kamai, bat kumjuru ya ki kali shimet. Kumta, kajing kentu kalong, ya ki paiba ke distrik, bakin bud perking, ya ki kandon balapatha, kenang bikin lak bantek lakam, ya kajing sapriang, jongka kelam COVID kendai, bat kumjuru, bagi lakban light, nak kejing syak dan kuna haki bor jongka ain.